Gogo khona Lucy Mbingu ukeke wavela kulomsakato acela lusito lwekudla njengoba ke sekakhulile kanike uhlala yedvana. Itolo ebusuku ngetithuba tensimbi yesikhombisa tindlu taGogo Mbingu letintathu tisheke tangqonqa kwasha konke bekuqatse ngekhathi. Lo mlilo kuthiwa ke uqalwe ngilomunye ke dzadze bekavakashele kamakhelwane logula ke ngengqondo kanike kuthiwa lona wekunene abethela ke paraffin abese ke uqala wona ke umlilo. Kanike naGogo bekangekhathi kuyinye yaletindlu kepha ke ngenhlanhla lenhle umvuke lomdzala usinzile njengoba bashesheke bamkhiphela ngaphandle. Kanike lona ke lowende lomonakalo ube seke sewumikiswa sona ke esibhedlela salabo ke labagula ngengqondo e-psychiatric center. Mzwakhe Bhembe lobuchopho bakalozitha utheke simo sibi kakhulu kulogogo njengoba kushe konke bekungekhathi lokufaka ke ekhathi kudla kwekugcoka kwekulala netindlu nje lombala. Umnakethu bathi kunemntwana lo ngathi bekavakashile lakhaya vashela isihlobo sakhe ungathi akusilulunge kahle engqondweni wacela ukuthi ngathi gogo ngambasela umlilo wathola ukuthi usatha petrol i-paraffin waseke uhamba yathela latindlini faka umajiso thela faka umajiso kwentenge ngesimbi esikhombisa nasike cha sibona nje ngoba sidakhamedi khona la mbangweni sakhephula ke sagijima satosita nebakafaya befika basita kakhulu bafana besilwane nabakithi sibongana kakhulu nje ukuthi endlaba sikanga ngoba naGogo baseba baletha neambulance bamthatha masinyane waphuthuma esibhedlela. Nakwenteka lesigameko babeGogo bekakuphi bekangekhathi endlini? Gogo bekakhathi endlini sitwe nje umnakethu lomunye le umlangeni lengesheya le kubobaleni umkhombo wadlamini wafika umkhipha endlini bana babemkhabela amanongozelo. Gogo Mbingu naye ubeseke sewucela lona ke lusito esiveni. Ukuthi ngisho lokuncane ke lengikhumbula kumntanami nekubukisisisa nje ngibukise ngichamuka le ndawo semthoyi ngidala ngamangala ukuthethe indawo ukukhuluma ngekusephi. Kude mntanami lengakusho lokunene. Ingabe nyalo Gogo simo sinjani la khaya nokuthi sive ingabe singakubambisa ngani Gogo? Sive bantu Nkosi bafisele ukusitha. Ngingababona nabenda mntana makusindwe lengahlaleti kwayo ngithi hawu ngidawubona abantu nabaphalana. Kanike labangaba nelusito bangashayela bona ke buchopho enombolweni lethi 7606 5245 7606 5245 etindzabeni yemaswati channel nginohlahla thwala sina Gary Carlos nfabatfu.